outer space het gil na nei ho chule hol gil na nei hon wa noi thil umdan ho a hol jing ule experiment ja chom chom ho a bol jing utolonin tunin jong outer space chung changa he do the jil do be theina dingin mihim in asim leisi na adinga alin pen man made structure ISS International Space Station chung chang ahin he thei do neu khat ana sei khom ki uite Leisi na adinga hin ama spending in 19 April 1971 kum achun Russia ten jong Salyut 1 kiti space station khat hi low earth orbit in launch na ball ovin ahi hichi ana ball jo uwachun kulwar an umtan ahi America ten jong Russia ho sanga chunnun ding deje in amahon jong nasata in pan analawin America Space Agency nasa hon jong Skylab kiti 14 May 1973 kum achun Earth orbit in space station khat US 10 jong launch na ball un ahe hin la hi ho zo si chu trailer tabang ngen anahi in ahe International Space Station ISI hi gam khat abo ahi pon gam ja chom chom ho ki gom khom uwa leisi na adinga alin pen chu ahi in ahe Russia USA European Space Agency ESA Canada Japan amho contribution hi jawsu ke ja ahe 1984 kum achun USA te hin project khat announce thupo na khat anane jun hichi project chu freedom tin anamin saun chule a project chu space station khat simding ti chu ahe ana phone do bangun amhon jong space station project chu anapan un na to chu anachi latan ahi hin la US government chu na to akim khat ho ahin pha ovin a government chu ahong ki heltan congress hon ahin po phat ovin funding ana bol ta povin ahi le na to chu aban anachi hlathei ta pon ahi hun so ta pi chu ana khongai ta vin ahi 1993 kumzo chun nasa hon jong gamdang dang ho to ahong ki thu khom kit uvin am hon jong project chu su zom ding an govin hichi project min chu ISI International Space Station tin an sa un ahe kum nga zovin ISI construction chu anapan un space station complete ana chai uwa chun kum som ana slut un ahe video ho ahi lole alim ho ahin ivet le neucha tabanga akimu wang ahin space station hi football stadium ho ti pha ahin ahi International Space Station hi eho iumna wa kona 200 mile a gamla lenglele space station khat ahi asunga hin mi gup umu ahin amho hi 6 man ti chu thagup umdiu chule thagup zole achum khat astronaut gup ma in ahin khel ki diu ahi thagup si le duty ki khel jiu ahi aji chu ISI hi gamja chom chom ho a kona ki gom khom hi ji uchun ama a umin asunga hin research lab ho jong a umin am hon jong space chung chang ho a experiment ja chom chom a bol jivin ahi astronaut ho umna quarter jong hi kidang ta khat ahi hichi pressurized chamber tin akihen amho hi space suit ki a ngai pon aji chu space station sung hi pressurized ahi ji ahin ahi hichi ji chun exercise ho hi hen ne le cha abol nom ato nom ho jong abol theijun ahi hichi ho bol namun chu a center in a umin chule hichi hi segment ni in akikhen in khat hi Russian orbital segment Russia ho bo ahi khat hi ahi le America orbital segment ahin ahi hichi model sungahin European Space Agency USA Canada Japan amo hi ahi chule a quarter uto khom ahi Russia te hi pha josin athil bol ato athemna wahin mi het sa ding anom ji powin amo hi atum be in achang un a umwin ahi International Space Station hi khatveja
kisuto a orbit na hin uma ahipon amahi agam in asim amodul dungjuyin wan chunga khatna kitu kimat ahi station josi corner ahin docking port kiti aumin ama hin khatle khat chu akimat sa akisuto sa aji ahi hichi docking port in asu to theilo ho chu PMA kiti pressurized mating adapter hin abol kit ahi propeller hin zong module ho chu akithu pi kit in station mun chun attachment abol pi in ahi hichi ho kithu pi theiding chun chule power supply piding in solar array zong akiton itiham khana extra heat hungdo umle alha do na ding zong kit in ahi astronaut ho umlo na pi pen hi ahi le experiment ball chu ahi in ahi hiti chun agam uwa lep anei su ke jun amhon zong hiti chun experiment ho chu abol jiwin ahi USA ho lep hi destiny akitin Japan ho ahi kibo ESA ho ahi Columbus ahin hichi lep ho hi US ho segment sunga hi uma ahi chule Russia ho experiment lab hi point akitin ahi itiham khana aboina niawcha cha ho ahung kha ta jong le amhon sim telowin Canada hon robot arm asim uvin Canadam kiti mangchan asi na aboina ho chu hichi robot arm chun abol ji in ahi space danger ahi ji chun Canada hon ahin pu da uhi astronaut ho ding in apachum le jing in ahi chule astronaut ho hin outer space chule ji now art ho hi avet nom ule avet theina diu room khat zong a umin ahi hichimun chu kupulo akitin ahi window sagi a umin window zo si ahin shutter zong akitu so kejin ahi aji chu iti ham khana nisa na lang ahin ngat kha tingle akidal do na diu ahi ISI International Space Station ihin sawachun isei hil uzong te ding ahin ke thim u hitin isei do na wachun neu khat hizong le iphat chom pi diu ka ta sanin hin la tuni adingin chan hin ana chai kit u hitin next video hung kit ka sen ibon chawin mangpha